Lubebiti ni bito kada bulu mana bese urbura. Ngol tu kata kata kada nek di pakana nu subak mana singli buni kuah. Tapi kada pakai singli mana koro se tapi kada tabi. Tapi kada tu takau cuna ngone se orang dini bale se iyo. Kita sama bulu cina nabi kani go ni sarap cumingo nabi talon singli buni kuah. Kemni nabi kani wakani stesen. Arto may nanda bulangi do kiti ko singli buni kuah na wakan daling nabi ngarabi na matampo singli buni koro suba na Suba City Council. Arto may nanda bulang kina Rosanta Betongo o Ameliang Gina and Robin Rabtiko na wakan na reach task force. Baka kina be Filimoni Rambotoka. Pombo tini bugo be kemni na weka di borong cumaya na singli buni kuah. Dan tiki tongo rebi ko na wakan da Amelia. Totoka bo tini tiki ngoya. Rosan kay pamatal tiki rucun tanang ondel lagamingo. Wata kay na ikurni waswasi sanang gay surit kina na wakanda na manager health waste management maram soro mena may bakata party ko na ikurni waswasi weekenda na single lebu niko ya kito bomboto ni bulum binaka bekibren na nonta ni borong chuang go na nonta bono na bibali bola ito sa bawo ni binaka tiko ni maruti kichukar kaya bang tagdi po single lebu na single lebu niko so ber bakan yandra ber tu ni kata lau sibe angon chini mamarongo ngon ni TV ay kada bi kaboya maru chini mbula na single lebu niko. Eron tola tamanan ni CJS Evole Kabeiko. CJS era 535 Ratu Mararol Suba, Jaduram Street Lembasa, Cirusung Vulgan 2, Rawa Street Lautoka. CJS Supermarket, quality cost no more. Mula bina na matambos lebu ni Koro Suba na Suba City Council arto nonto bulang na bugi pari malam na single lebu di kuah nonto bulang single lebu di Koro Santa Betongo kiba ko ni Sara live sugumay Filimoni Rambotoka bataki Amilengge na Milia bulu bina Ni bulu binaka. don na tiki na dito karcing gor na sirko ta pa akimni Asianin buah. totoka ba uti bikimni na leom bua ni sana turun itu ba me totongita kina maramo ko ni maramo ni bi Yung namaram ni televu may na yanun turangombao. oh bulu bina katay binabali besar totoka donu Filimoni ni bulu bina di pa madal tiki ni manda turan Bulbuna kan bulbuna nilin bunwa suba nadango filmun rambotoka ngoni suba bu basu tumbau lakamba hello oh bulu bina ka kimra na matambos ni Koro ni takataka libong gosu ba ro kan takataka manda ni single lebu ni kuah na kaya sa sulit ko notice beira lagi cumbe kan non repayment si na default as back romban din ro madal kina ni single lebu ni kuah no balo bikim ni lin bunwa bambul sen bikim ni na bosi bikan dan lin bunwa suba kum ni na bai chuku suba kum ni property owners ni ba palim bakatiko don bagani chuku boleh chuku ba damni sen don bakamni na property na bai chuku suba iya no bugni bitan no ketu surit mikin mata bosi ni bingarami na korle be suba en no bugi chugane na ken be ban rachi bi banu no mitsing lin bonua na ken pinakachi mi somne bagata bagata bondo kaitu na rates iya iyo bana local government erkeda na babali ba chuku na within city boundary Iya. domini city boundary ya meteu Chuku na bata Suba City boundary be Kedi. tiga bui be ya mo kubuchi kaningem kedmia right siru sombu kedmia watu wanga kedmia akan dua barabi sendo kedngo yo Iya. barab kedmai monikau iya mia daptal me bango lobnilasi right wabu babu Iya. kede erkede lome atama bua wakanto sarta bua koro Iya. disir somi kai kaningem right soba boundary ket juga right don mo benak embali ciru cuk itu kan single lebu ni kuah iyo okay wakala wangan na vitalo ngai chingo wira boleh cuk wira na property kan damitiko en punu bagi ribi ani sapa madal kina ni single lebu ni kuah Don- total benak di ngandre moni tomande na bugni kena solusi notice wira na defaultas iyo dona ka kumni sa redem bagati ko pana notisa bua la kom bagati na pepa na mother rosa uti na milione 37 million ko sa bu noti digo ni sa jino chukongo berna default ngo iya yo itu na reason back sa na bune sa mi kumuni tukin dina mate nga ya iya wira saranga mer erna tukini bali Iya. sirna lin bonno ko resini somuti no non nandra rich iya oh ya okay ko nga ya sa may pile sa may lebutu may songo ni tunga may bana biam bag sa uchi iya se kumunum bag to may soer nangase iya armitar er ngono ngoni Dira ko sa- ko sa may pile to nungo sa may Watunggu kina ngor kena lewe. godongon Bikin berapa yo kan into na proses chico na kaya na pa na notisi se do na ngona ala taki se na tabe anton na ngun salan to muria membalata na tikinango. Wata kei ko ira sa sin respon maya na bika do sa bagatoren. Ro madam dakin.
naka ketondo chiku na ndo ernelin puno isuba na biambaki ndo isu tiki chiku na rates na invoice Iya. mendo partai kin na bata mersuma mailu mendo nambaki ndo sente chiku na invoice ndo woche tol sabul ne singa so sanga ner ndo reply mai sketo sando mbita server tu na vingara bina tambani lawa merto ndo na nguni sala mera klawer na kana bimbi Iya. me somi me na bata simbiri taba kin ndo nambaki Iya. na rate ndo tachistiki chiku pa mbaki Iya. ni dona financial year ni sa wote mesana kile ken kon karn mesana total na mbili wo mer susum ken Dona bakibo. yo Right, iya. yo ngoni sala ke tonto ba mureken na tonto email taka Iya. email do ngirte ngan talbo ni sober sandung gelak mai ni sober ne pes ngor tumi bunotani Iya. erndo bikla tali tunga men ngun sala ta mer vitartar mikin begitu Tutok. yo ngun sal binakan tunto ki tonto takap chungo na email serai Iya. ke na namba sun namin talboni bitar tarangan talboni Iya. Umbatin don nati kirim bimbia nang ulis bitar tarbira kami bibi kita lili benua balita na kango na kain daso may nagarabi talikina dapo mo taron kay pamatalkina na nonto bulang and silbi ko tos nonto bitalo nilagalak sunonto nguna and silbi ko raw nin roba ditak matang bikin tan na current rates na collection may bikim do na ling ni bingarabi na nonto taon libong gosuba totokatiko se Iyo, nangonong ko, sabi totok-tok nanto collection ni kani current rates. Bambutan nung toka ni sa pamatalta kay tol sa bulka bitu na milyon ye ko utek chiko. Mane tol sa bulka bitu ya tol sa bulu karua na current nga 32 million ko sa tiko. So ke balu tik sombo ya sana chiko nga ko me nanjina ito kay tol sa bulka ba. Yo na fika lebu toka Iya. Kita sasanga searching na team ini collection me kita sanga me kita na kumuna na bata ko sa chiko na ngun sala mena sanga mena komuniki na bata ko dino teki chiko Doran ren do staba na ngauna do sanga chuki na me kolektak si do baka so kumuna na numutu takit. Doran ren tapon do staba. donan rende ketondo satawa lebungo wesibe na be chikchiko lebungo era boletu berne chikchiko yo sara mati sara langa na Oi. Tukini bali. Tukini bali. sanga ndo chiku na process na run kilamba ketsumo na barong chukar na ba properties na bimbi me dhaka na probate Iya. yo ngo so era sandu kelatu ni sa langa o tamay Tukini tukini bali Iya. sandunge ba manduatu na mungun salada ba sersin kelatu mungun salada mermuria Oh. ba kortondo chukur ton tambani bingara legal aid Iya. chukur na law firm sukor ngodor to na public trustees Oh ya. ndo bibu kuma pana tambani bingara bingo lele busar chunga era chiku saranga bana mona sanga chiko erna bi chikiningele korra lalatu Iya. lalatu era yalitu na kan tukini bali na tukini property Tukini Sin property. kelana bunu wada tukina asa be murre bingun sala keda mgeto Sanjira. peskinner Atau teman taka libu sanga bikim duwe. Num do pa muri chika na vika baliti ke ira itu ke ni yau. iya Kay na vika sa may dauragi chika na singal lebu ni ko botin to na tabimbi andung garabati ko na ngono. Ibi kita lini bunua akipa sa may lengkota akipa boleh ruru chibita pat kina romel lang rurua na probate me sangay meron ni medaka meron ni matatakina na vika so bagi bola kina no tibing garabi na wekada libing garabi na matambo sili ni koro ni taka libung gosu ba to sanante na katul ni taro na singali ni kuwa na daba na rebu ni non rasega ni sausumi na leuni bunua kina council era sa sini susumai na daba na rebu ni ka ena yato ando renkatu na super city council ko bakam dukai tu na hub of the pacific mantai iya na lebu ni be bonno be to bingara bitu ken council berne lin bonno er tu na pacific na region buru talanga lebu na boss lebu ne be zakatu na non tu bonno bingara to ikina isuba right bingara na mbenu Iya. on to kan bingara na mbenu na ken bamuri na lawa
kena taran to na vali Iya. nasa road structure nasa durmer to na fits roads Iya. na bingun sal keda na council ndo da kapelom na bi bator da tak Iya. do na ken so songur sangel bolori tu ngangor skona pak ken Iya. na bitaki Iya. indo na nguni salanga men ngaravir na lin Mais bonwa subapak. mai so pak men ngaravir na lin bonwa Iya. kena bator da tak mer maro tak na lag misuba Iya. anton us tu lebe na effect Ena rawala nga ke pakai online na susud. na rates Ena yang bibuki. anak ko na bunin non rates Dono pa benak. Pembuat ini bunga bikin dari pakai tiga suba. Sa tu talangan di tabi membaletan na irere ke suba. Kena bi pakai torita kita ki membaletan na bunu enda sama embulakina. Enda sama bi akoro tu ngoni bei ngoni suba. Iya, nabi kami baleti kenda mbimbi talanga. Nabi ngaram bertu na ling nabi ngarabi. Era matambos ni korli bo suba. Baka kino weekend na non so much non dan dui rates ena bonua. Enda tiu kino bimbi weekend dari tu ke di property Enda sama buli property tungo ena kor turanga suba. Pombo ten rosa vitalo no ni sapa matal tachu na vika so era legitara na ber ni so mi se na non resing ni so mi economic conditions payment difficulties but kira kata leso sonongon sala mai se sonongon sala to sando be bugta like ken tron baka Iya. na kenando kirevir na lin bonwa merami daka arrangement Iya. kan rendre mer vital kakek kangen vital lo Kani bital no. ko sarngayan dono ngoni sala ko merara vir mer susumikina mena sanga sara ko ndu papo no tukina na render sota usiko dina sa kan kan keton tu punya siro musum sor sar sin raus serangani ran render seranga mer baru menangan kakani val kaket ba mer na ngi cikutal dono bilingo dono pa benak yo nge bakal lawati ko do Iya. tu kulunga taban matin tu bingara bitungo na kana sa biso taki na kana apply taki na interest Iya. berandu arrest tu na non rates Dono lindu tu na 11% compounded interest ko ngo sa simple interest nga Ko sa charge nga ba don don ambak dongan interest dongan tu belum dongan bak toto yo Iliu Ko ko iya. charge na basinga na interest. tungan bising Ko ya ko babuna me tumbu tak chinga kina biambaki na non to interest na non to collect na arrears ko rachiko bena sa sikiri. chiku sa de na tulus wada na million ya abang boten itu tu rong binanggo bi kede su sa don mendaran rachu menango nongo na kabangan ni taruto sarto siko ni sa wariken to na non tu korni bulangi ena single lebu ko doni tu ba sa pakan doni na council sa pakan doni mana council and na boleh tongo recovering unpaid rates me pakana non payment plan Pernah rupa matal mata kina. Apa ni sa tarapali lai? Apa ditik mata ngabir le di benua? Iya. Na Perintah apa kata apa? Nangunong ko bir na rit pese kora sera chikunon rentina sa ko bakasa ka nung tokani awasya to ka balila na payment arrangement sa toka iran ngol may na office may mida ka payment arrangement Iya. kaya wara iran ra email mai serangir mai chiku talanga ebida na kisi ko ira kora aries le lebu Iya. Iyo sera nguchinga na yalo mera susu mera bekleta ka ira rani bol mena council mera requesta kana interest waiver ya bir rasta taba chikuna hardship so kona kisi baya ngendo compile taki san ge chiko bakai approve sesang na chikuna kena criteria merando inspect na vale ke rasta dinan rendre ngendo solbira meran bokole na interest ira sa so masaranga abandono na non city rates Dore wali po ni non susumi na rate pes do sa tiga buta kecil nang nunggu sa tiga buta kecil mai. sa langsung ya sembatan sanggit tiga bunga ngone MPSA Iya. ngor sabi Right. Iya. MPSA no no da bang autumikin Iya. arrangement da bang nuk sabi susumai Iya. sa no sentanga mai through MPSA sa cukusrana no banon tu apps na bingarabi anakan sumni city rates sumni tax na permit Iya. yo sa cikorto ya ngor susumi online nga penembang Ito nang kede ke. Ora wa. bangi kede sa po so bread Ano, so Bangi bread kang ket sa satu chik talakin. Wat kina my cash or to na digital. Total na kina sa chik talang. Wong botin sana rosa rabir na rate pes kede na kena ngan me sumi chumai na non da rates na bukuri non tangarabili sumai ena matambos ni tagaday korli bungo osuba me bakang na beka balaw na beka kita go bombo tani tiu na kian ngoni sala balaw ena lagi tini kina rendo mo madal tamang na singli budi kuwa na beka balaw kina kuko etiko ena ngongo kina council ena kina enforstaki Meron. na iya nan rasusumi Nakan mana local government act na section 18
Do tigo kina na kanina kena bita chukuna matenitu na pakatap mindu sumi na kani city rates. Iya. Quando bitu mikina na 11% ka baka ares sange tigo na kento tungi anggosa mi bisa sa 5% ko. Kanga ketong tam sa tonga ya. Iya. Kanga ambita mena local gamnek koe ketu polisi tingo bernilin bonua. Korba property tingo na pada merna sumetiku. Iya. Do kapalolo manili bona property owners. Iya. Sara langwer na kenito ki indo tani rapply lu. Korna kabobong wer sin klawer ni chikuna lawa. Sar le bawel wel tal tu ero kor saranga mi Itu kini. pail tungo na arise. Iya. So sin kelas ranga ni chikuna ersa da kabanga bibul. Iya. Da kabanga bibul armi wel to kan. Orang lihat apa tiga tahun nanti kini bimbi ya. Ya nangun sal batranga ya bambu tena council tanga sa rede chuk nangun sal. Merto katanga ki norto non tu kona FNPF. Iya. Orto na financial institutions mero bebu ke birna lin bonua. Kera ni chikna mesanga mendona MOU metoka mero ni bukeira mera soma. Vouch non rendina o mai bina council Memang council Bom betani yo sa may coach ka nano tu no kini bingkara bi singili ko ne kedi lalakai bi kimro turanga and reach sa task force total bag na kan ro na numa me pa ko taki ni bera ni tu na pambulu chigo be marama soro and singili ni ko Dongan nito kerker na pamamas bi wano numi. Na lin bono mo ni nanjina tanga na nom ni somna rich. iya Beleta ni na chiku ngo sanga ni me buki kitokina ni to be buki kim ni lin bono. iya Erna nom ni na tokena chiku na property nguri. Kaya sa sindo no soma ena chiku na kabagalawa na buno sambitu mikin migito sanada kapa na tubu ni mogot sale. iya Ana ngun sala keto sana na nom me sana durume na council. Na biba no numinga muni susuminga mai. Iya. Tak arrangement. Siya ngol sarangay ni bando. so mbeka ramando wa sera rere mbeka Ni so kundi- iyo ni sara limu chimba na kai do dormuni soma ni ka kuni lama lega tangor ni ngol man tanga bertu kila na daba na lega chumi san gori o santung gi vital no mer ni lori ki dan tonong ni sala matata Iyo. se raw wiki muni Kau sera. bo betri sana mata chuni tuku tuka tai total mbeka na ni tuku tuku Alright, ko berni pa nanta kuna iteki teki Kwasra tay sa kirisra weekend na lini to keni property suba. Iya. Ni kerker ni ngole mai ni miredi kito na tambani city rates na rates task force mi kito buke kumni. Sena susumi daba sena bebu kedab kito reni dange daka beta na susumi nom ni city rates isuba. turana marama da borong chu be filmoni rambotoka bataki ameli angina en mata bosi ni kor ni takataka libungo suba robing rabiti ko en rage sa task force ko chika non ritu tu lega lega na sigri ko don ngana lega lega ngo sa dana ngai pakambulu chiko be marama soro manager health waste management en single libuni ko bikem na be kani sa pa ko ni ka chiko bu ngar rabitavi No vale. Valeu. Sprint is what it's all about. Sprint is what it's all about. Live it up with cola. Vibe with orange and creamy soda. A dash of pineapple on the way. Try the best fruit cocktail. Lemon squash and raspberry too. Get one right now for you. Sprint is what it's all about. Sprint, a Motivai Group product. Onda wina katambeka mongarabi ana valimbula e taudhoko sabsavanga i total na vingarabi gori kiade ve Oceania Hospital yala ni utaki ve ke mundo wakabubale ni senga walanga ni vingarabi ana nonda banua e bena nimbul bena tala na kanda la sara live stream chuko mai na single lebu ko sa tongo na ikorna do bulangi ada ikorni waswasi na single lebu ni kuwa manager health waste management maramasoro membaleta na itukutuku sena itakitaki mai na Suba City Council and single lebu ni kuwa kiro vital takachunga na garbage collection kira fees rates and non rate payers da vika sortu baru taktika ngongo watakin drainage issues waboten liu sarana vikambimbi na taluda katiko marama en single lebu ni kuwa au dibilang chane bulu bitokan ni bonota bangan di borong bulu mikina ni bulu binang na kadar borong bulu main na lomane sana turang etulu da kaun robem bo ke maduata en single lebu binang ni kuwa
Boli ena marau ke back and save. Sota tolo ya san. Gai toka bole kata na kele ni mbasi ena usori. Wakan dina taka na sauni yaya ena signa sudungo ke back and save. Gai wakaro taki na kele ni motoka. Mai na kaka na tawaitini. Kaka na waka mataki. Kaka na raun gai mbulo binaka. Gai toka na venga rabi mai verato na Canada. $100 saratu ngango. Back and save supermarket. Na nomundo store waka vuvale. Bila kada bakari mamal na singa lebu ni kuwa anda baka mbulatiko wana anda ikaroni bulangi saya katulu ni bulangi na ikaroni waswasan singa lebu ni kuwa marama soro manager health waste management marama kira ni pa madal tiki ni matanga bagalgalek. Iya, ni mula binak na do barong marama o ngon marama ngamai kuku na chikina no sori telebu wasungai sangani da kaunrobe. Oh, bulu benak polisi ya. Single lebu di kau. Ni bulu benak na wekat na bikoro na barang sangani. Ni borong cuma single lebu benak di kau. Derbital man buku ni garbage collection. Wata kena fees. Single lebu ni kau. Do mantan itu di bela bete single lebu di kau. Nak valeu. Ngo indo na tamban na bimbi sarve ke itu na matambas lebu ni korosuba. It's wato ke itu na essential services. Lele borando umbeada tu na bingara bingo. Rando kaetu ni ngona itabi ke suba me songona na mbenu ngauna dava ngao bembi tekina matangali mbenu wa dava ngao bembi utena no ngauna no wakatulewa sianga nikila itu ni wala wata kitu na bingara bingo ketu sa chiko na itu butuwa kena be matangali mbenu na nito bingarabi na kitchen waste na garbage collection na mbenu ni be valiandundua na be areas ke vendu itu na singa yon dando no membiu mekin tormanda ke o rewanga na singa ni bengarabe na garbage collection na moniti na bukelulu ke na waromboka ke baka o na sese o Cunningham ronan ro singa ni bengarabe na tu city na lotulebu ke na warowai iyo sakereba mamatata weekend na leo ni vanua isuva menta vamuri ava vinaka na visinga antundua meranga imbita maikina nonra mbenu na kene karua oyana green waste ngona mbenu ni sasama kena ve compound kongo endongarabi vakavula na ndona ngoni sala vakandua endona vula sa chiko irna nito contractors ko ravingarabi na tambanango ina garbage collection ravingarabi kino irna nito ngone nga na SCC na SCC iya era sando woda mbaleta ni tamata sambiu mbenu nga boga Italia na attitude na varoni tamata andundo na ngonongo mbaleta na mbenu irsa sinkawe taka na linga ni vengara yo waste collection fees etapa ndo chunga se roni visa ndo ngon lega mingo se di pa matala mata kina sigile bliko na waste collection fees kona garbage collection Mawa matata sara rosanga vulka walunga na ndola vitu sanga vulka limna sende ndona embaki ndona property ko rate pair ko ya la ko vata chikna non rate collection ngai ventu te taka vata na rosanga vulka walu ya ndona embaki te kena vingarabi ena lomni ndona embaki virna linga ni vingarabi sabia na budi chikna council me vatumburna na garbage fees singrau chingona mbalete ni mbera chingoma so mini wala maybe nakamanda na nito vingaravi kito nangaren watumbura na fees mera suso maybe nakamanda ni singrani vinanga nito vingaravi singrani todo ko kepokai lenga chingona ka boy law yo kito na council na nito operation ena bata na so mi manir ni rates ombota ni mata tapi na chingona vikatu doko ena single briko ya Ndondo address ta baka ba nonra kundru na leoni bonwa sen mata gil kundru bata berdo dondo dingo mabaliu mabira bata ke ndo walia na kundru ya tai membala tanam benu sona kundru endina genuine sona kundru kitu sakila tunga ni lasu ya kitu sana sanga moida ba malo tonga merani kitu ngara baba binang batana ni tu itabi chunga ni tu itabi chunga berton berna ni to leoni I bonongo isuwa keba kai mbera na collection kito na bamadataka menataka na collection keba kai mista kendo na ngoni sala ena sangai nga mena le subitale na ngoni sala mena keba kai kito sa reda ni dala ole ni bonua ya sana mure to kai ndoni to tongi na $40 fine vertona nito lite prevention officers o timer na ngai so matalanga na kena sa biole me ka levi mena special removal
Oh ya oke, mo tini sama tatu sing itu ya single ni kuwa ya. Terus nanti apa nak ni waswas ditaruh na single ni kuwa na wewe kanita ba? Sero pa mo chuko pa kata ba na rates pataki na waste management services. O bimbiti wir non rate pays tai. Di pa madala mo takina lima na non-rate pays. Pa madala mo si o deo irango. Sama tata wasinga lebu tu ni Subu City Council ngara bir na rate pays. Right. Ir na non-rate pays ngo pambimbi bir na bai chiku na ni nonta tu squatter areas. Okay. Kora sa may tarvale tu, sar may wil tu merale ni koro tu ngo isu ba. Yeah. Ia esyang ni ba kuai bir na bingara bingo. Nambenu talanga etomi sama kita lichinga na ngoni sala era tiku boli batikir. Na ngonongo vadada na levu ni na matambo susu sambito wavo kitu na skip bin. Hindi naman dani kitu siya ni collection baka na moniti to city. Ya sa mbiu sartunga na skip bin na non ritiko meron bitakin na non rembino. Rosang bul kalima na skip bin sa nalom baruta ko suba nalom ni boundary ni suba. Iya. Rosang bul ka ono na skip bin sa baruta na Ministry of Environment membalet na nito bingarabe na taon ko kay suba. Ngo wili chikin na ngoni salmay Kalsa Road baka nito peri-urban area. Oh, okay. 5 minus chiko ini na sana baya ilami. Sanji na puno sana duli bingarabe Ano puno kito sa bingarabe talaga sa badola chikin na nito bingarabe. May kito na tarair talanga nito ba. Bumbut ini sarang beli besar na puno untuk sapi bingarabe kino bumbut talaga ini sa sobu chiko ni karuni waso sitaro. And point number 2 and single budi ko en ken non access en le benua kina benua me maroi kina nambinu au na ngandre pa kami no tarun kibni maramatai maramasoro en single budi ko membaleta na ndrendre ndo sotaba en na buni nomdo barutaka na bingarabe ko sa service ngo aba mibiti ko ver na kandar sama pa tiko karaoka tiko baka non rate pays. Patakina num do explota que só na ngoni sala bobo era non rangarafi. Iyo na ndendre lebu sarangaya na ken na mbium nim na time ni mbium ni mbenu ni ira na red pes ira sakelati ko na singa merambito may kin na non rambenu o ira ngo sangai baka Italia taga tu na non rambito may nambenu miangai barerida taga tu na ngoni sala se nei tiko ke to bina kata chik me ke to buliada ke mere ribina ka na lo monitaon hindi naman dani sa varauta kitu na skibin iyo nimbongi na bonua esiang wala nga nyo ira ko varauta ki ira na skibin me imbito non ramben era la ko talching mo ira may tumba o ira ng bisinisi na to ken bisinisi mer may basini tabatotolo na skibin o ira ko varauta ki ira na bin ira sarangay ira tangayani lutu taltira go endo nan renrele begitu so tawa chiko iyo sa ngai chiko endo na keni wale la chiko talanga na neto health education unit er sikobi andun to chiko na biti kutigo ngo merawa ni rava kokota ki merada ka na recycle na reuse kona 5R model merawa ni rava unge titale ki na mate na ibarongo asaba bulita man endo na nguna iya sa may mate ani na bugu ni kena siang ni bambul tegitel kito sa bambul tatal chingo me kito da kaba kene karuan na nito compost site na benu na market kito sa bambul tatal chingo na nito compost site merawa ni kiron kito na babuli talaver na leni banua na mer marranga non rambeni kakana merawa ni paruta kan non compost membaleta non backyard gardening kena be katalis bubuti maramatai bubutan tono tikin bibi men tana be sarap chukre sile ni ko ver na non repays nangau ne na silita ko makabena kina na non ra itiko ena kena maru bina nan benu ni be ko ya era tawiri chunga ena itiko ya kama ta ke bakara tau na uda eran ron romai na wai ni udan ron roya ni nanto na ibaka tadi wai lai tini kina nanto na ngusin wai o cara lai shua patali chuna ika era pun eran bulu kina o bote anto na tuk bimbi merna klachi ko irna kada ni dodon merna rabat o tar mana chiko ento na ngoni sala na mundo vitar tar pataki o bote na tuk sa chiko na kiri sok marama bodo na ngona sia tampe kan mundo tutu ba mundo lagi bosar ngabir baka ena komitia era kene bimbi na nora maroi tiko na vika so saparu te vira non maroi ki non rambin iya ndien sar nango na neto health education unit bengara bichikin dan maram ni ra
Vi tartar boleh sara juga bati kira na vi community groups. Wana na to toka iyo. Na community groups na ngau nanggo ir saranga na song pamarama. Yeah. Autora mandan tona ken bagarita ki mai Kia Street. Iya. Ke tu sale ka community meeting era lako ngamai kino ir na song pamarama. Right. O ira kora chip sarira na ken risau ke bakara le daka. Iya. Era sangai tangi daka tungo ir na mbenu endo mbiu tu wada ikya. Iya. Na ngau na ke tu vi tartar kino vi ira. Vi bukan program ni sasamaki. Na karanga endo tangi daka mengo. Ningon na sa basar tu ngaki no ir cingana le non ritiko na PRB flats ya. Iya. Er me imbita talambe nungo ir saranga ko rada binaka. O ir ko raba itu binaka. Sianga ni rabi toko ni tak na daga ngo ko era sanga ko ir na community group lalai. Na community group ngo mbudi ni sarjanga me bir ko rasa taban dina cingana rendre. Sandi. Ngono itu dina. Iya. Nira approach takire ni ko era pa motokara daga binaka. Dava mer mbenu chikin vada ni rasanga chik me sa non ritiko. Na keni so ngame be resang ni nomita na stabni city council ngor mer. Dono. Ya na daga dangon menda vitor linga ta. Dina sar. Baleta ke bakai nduka tu na kona chiko. Iya. Ena le block na drain. Iya. O city council. Ena babun tale lebu na leng. Ena ngai kotal mena to mati be ir. Dono bo benak. Dono sar ngol sar do chichi was tayere sigli ni kuwa. Ndo bandani tuku ni bi parar mata ki ada buku ni drainage issues sa dawlo richu wali po bibi ni tombinuda. Ena bi sangata kisuba. Dina sar ngo endo sar ngana lengale bunta so taba sar tunga bami bina mada ngo na mada sauti ndare da batal chona biso nyin raki baka ba madal taga chona kana sing maru bina na benu na tini na bakata benu na le tini na underground culverts na le block talkina na be drain le butale so so na bono ke to me baka ngona nga na bailabo ni le chuni labo na menambera ni tu sama kana be drain le ya na buni kasana ngo tamata me marro na non mbenu yantundu ya na drainage issue chigongo elengandina singrani ke to badala singrani ke to balusia lako batana visonin raki ni tauto na mada rosaoti mada ngo ke baka ni bamure chuba malua ni taumbi na uda lako bata chuna high tide sana singrani lako iwa itu na uda tawindel ni bono medengu melutu sombuna wai en sana lubunga balatena drain ke desa yesa tu ni council mena babi nakatak sama ka manda iliu na buno tata song tu mena ngai na babi nakatak ni drain merani tarobi kina na langang na kroni pointongor na katulilo ndro wasosini vitalo ai maramatai ada singlebu nikua na impact dakapa na langango en tambana ni nambula raramba apata kina bonua en tambulubul kina sen environment back dator man kana korturang lebu su ngol santo tau kina na uda nanguni sal sombo me ngolel lo manita ni gori sir me Robertson Road ndo mai lubu na bonua ya baka kina na MHC lebongo isuba inda kuni stoa ndo mai lubu na bonua ya dapa ni tubu sa tigo na matambosi membala tantikina e buku ni mbula raramba. Iya ni na tata song ke na bunong na bunin mbula raramba na kanga na murema na tebe mati. Iya. Dare da chiko ni sa tumbu da ngo nang ngo tumbu da ken na mati na dengue typhoid. Kongo si na mati ngo sing don mi ada mai su mbala tani na bingara be continuous na bingara. Iya ni sa na saya na langang ko na drainage problem. Iya. Na ya da mai na murema na tebe mati kan na expecta kan na murema na tebe mati. Iya osuba na ngo ni sala na nangon sala na mure na sangangam na bas sabata na vitol ni waingo na vi underground drain ya nandende tala kitu sa tawo chigorto na roads chiko tala sa no roto itavi na bukunya daga libungo me roto na bas sabata ka ko chiko inda na boto ni ngonsala ko chiko boto ni ngonsala iyo kito sana vakavana nito sa ngonsala ni sa samaki ya raw ni kito na flashing nikua o chitolu bana singa sana tao tala na balata ni sona underground drain ya sama botik. Okay. Ko bote rambai lebu chika na vitalo ni singile kuwa ni sengwale no kumdo chika talen dora tambana edo dono dono taka bata mero ni bako so taiki na vika ke do wilu chika no mundo we en abu ni tikira. Uchu singani taro ni singile kuwa tai me baka ber ngaki na baka taka tonga na boni ngolo sa tongo weekendo. Ndo na itu butubo sia da plan be ka sa ni tabu
na kena lebih tikina asa na kena lebih tikina drainage infrastructure merau ni taro kina na lenga sa issues sa tuvita logic na singili buniko Bina ka vale na tubu ni ba bina ka taki ni drainage infrastructure sa chiku yorto na ni tu tambana ni engineering services Okay to na nunggu tambana ya okay to ni tu itabi nga na sa samaki baka sa batak. Iyo sa chiku tala na tubu na matamba sa libu ni Korosuba long term plan mena lauraya na biti kinongo meron ni ba bina ka taki na bi drainage ngo meron ni rabade nguki no irna ni tu repairs irna ni tu business repairs Iya. Chachi kuna kaya tubutu na nito matambos mena rede na nito long term plan na kuntikin ko. Ko bega? Nakawali. Turang namara madurbo nang onle sa kotsinga na itakilaka may na matabos ni koro ni takalibu ngo suba berasa libu kara na vito kari talanga na singlibu di kuwa may vitambo wabu gitu kalau mani student na singlibu dai dapat binang cuba lebih erto na nanda bulangi na singlibu di kuwa marama soro manager health waste management baka kina biro na bing rabi na rage task force Filimoni Rambotoka watake Amelia Ngina na singlibu binang di kuwa nimberu kita may daba kita una kira talamandangan itu kutu rong binaka na lomani stoni coach may nabua tome kino samu turang atani na singlibu dai Ini mau bilang tadi kali ini sama sekamai bila kami nanti tu PNTFM. Pada malam besar bagi kami kata sa coach na itu kutu kala kala singlibu di kosan may daba talaga kino nang baru takian baru rimal mala beata nang baru takian total